Ku bantu bakunda gutembera cyane nko mu Bushinwa usanga bareba inzu ndende cyane zikabakaba ku bicu, ugasanga abantu bari kwibaza ati ubundi se inzu zishobora kuba ari ndende cyane ku isi ubu ngubu ni izihe? Niyo mpamvu uyu munsi muri kino kiganiro tugiye kurebera hamwe inzu 5 zisumba izindi ku isi kugeza ubu ngubu. Mbahaye ikaze, nitwa Tom, ntukikwe na kino kiganiro. Turera ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turabona inzu yitwa Ping'an Finance Center. Iyi nzu iboneka mu mujyi wa Shenzhen mu Bushinwa, ifite uburebure bwa metero 599. Iyo akaba ari inzu ya mbere ndende ku isi iri ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 4 turahasanga inzu yitwa Abrajai Bet Clock Tower. Iyi nzu nayo iboneka muri Arabia Saudite, ifite uburebure bwa metero 601. Iyo ngiyo akaba ari inzu ya 4 ku rwego rw'isi mu burebure. Ku mwanya wa 3 turasanga inzu yitwa Shanghai Tower. Iyi nzu nayo iboneka mu gihugu cy'Ubushinwa, ifite uburebure bwa metero 632. Iyo nayo akaba ari inzu ya 3 iri ku rwego rw'isi mu burebure. Ku mwanya wa 2 tuhasanga indi nzu yitwa Merdeka 118, iboneka muri Malaysia, ifite uburebure bwa metero 678 n'ibice 9. Iyo akaba ari inzu ya 2 ifite uburebure buri hejuru cyane kurusha izindi ku isi kugeza ubu ngubu. Aho uri kwibaza uti ese inzu ya mbere ni iyihe? Inzu ya mbere rero nta yindi, inzu ya mbere ni Burj Khalifa. Iyi ngiyi iri muri Dubai, muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ikaba ifite uburebure bwa metero 828 z'uburebure. Iyo rero akaba ariyo nzu ya mbere ku isi, nta yindi nzu yisumba, nta niraboneka. Kandi ikindi, iyi nzu Burj Khalifa ikaba ariyo nzu ifite agahigo yuko imaze imyaka irenga 10 nta yindi nzu irayiga kuba yayisumba. Iyi rero akaba ariyo nzu iruta izindi, akaba ariyo nzu wasanga ku isi ya mbere. Kandi nkubitsa ko izi nzu zose zigaragara, inzu nyinshi cyane zifite uburebure zigaragara muri Aziya. Iyo ugeze nko ku Bushinwa, aho rwose Ubushinwa buri hejuru cyane, Ubushinwa buri imbere cyane. Nta kindi gihugu, Ubushinwa bufite ikoranabuhanga, ariko bugeze mu by'imyubakire ho rwose nta gihugu cyahijya imbere. Ubushinwa buri hejuru cyane mu kubaka. Iyi nzu Burj Khalifa urabona ko igaragara muri zose ziri muri Aziya. Urumva ko rero Aziya iri hejuru cyane mu kubaka, ifite ikoranabuhanga riri hejuru cyane. Rero izi zikaba ari inzu 5 twabateguriye ndende cyane kurusha izindi ku isi. Hari n'izindi, ariko izi nizo ndende cyane ziri imbere 5 kurusha izindi ku isi. Nkushimira ko twabanye muri kino kiganiro. Duha igitekerezo, nyabona ntukagende nta kintu uvuze, jya muri comment ugire ikintu tubwira. Kandi video ukore like nimba wayikunze, ukore na share. Ndagushimiye ko twabanye muri kino kiganiro. Ciao ciao.